Mwiyoko wakwa muthenya waku thite na mbere na gukwagirira ona makiria no gatuika kirathimo kuriwe ngatho cia mwanya kunyita na ithuĩ mĩaraho ya tariki 11 mweri-inĩ wa Mũgiranjara gunyite ugeni tuhungure thiini wa matura matiganite tumenye ni mariku marikite kuhanika ni njitagwo Irimũ wa Wanjiru nake mutwathiriri na njira ya ciko etagwo Vivian Wagici. Tukiambiriria thirikari kwetukira mwaria wa thirikari Isaac Mwaura na thigati ati ni gukorwo na muhatikano munene wa atongoria aikiro cia iguru barabara-inĩ nene iria iraingira Nairobi ithenya-inĩ ria kuhe mweke mehaririria na ugitiri wa kigomano kia Africa Forward. Mucemanio uyu uria uthondeketwo unyitani na President William Ruto na President wa France utanyitwo kurehe hamwe makiria ma President 30 Njoki wa Maina na Aneto makiria. Mucemanio munene wa Africa Forward Summit uria urekika muciĩ-inĩ munene wa Nairobi guku bũrũri-inĩ uria uthondeketwo nyitanĩri-inĩ na mutongoria wa bũrũri Daktari William Ruto na President wa France Emmanuel Macron utanyitwo kurehe hamwe makiria ma President 30 aria mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ matiganĩte ũndũ ũmwe na atongoria mabiacara-inĩ nĩguo kwarĩrĩria moritũ maria magũmĩire Africa na thĩ ng'ima. Thirikari kuhitukira mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ni itangathite ati ni gugukorwo na muhatikano munene wa atongoria a ikiro cia iguru barabara-inĩ nene iria iraingira Nairobi iria ni hamwe na Mombasa Road, Lang'ata Road, Thika Road, Limuru Road, ũndũ ũmwe na Kiambu Road na kuria barabara imwe iria iri muciĩ-inĩ munene wa Nairobi ihingĩtwo nĩguo kuhe mweke meharĩrĩria na ũgitĩri mũcemanio-inĩ ũcio wa kĩmabũrũri. Kuringana na kamanda wa borithi muciĩ-inĩ munene wa Nairobi Isa Mohamud ni ati maabitha a borithi aria mehumbĩte uniform ũndũ ũmwe na aria matari ni mekunyagio guothe muciĩ-inĩ munene wa Nairobi nĩguo gutigĩrĩra ũgitĩri ni wagacĩrithio na mĩhang'o nĩ ĩratwarithio na mbere hatarĩ ihĩngĩca o ciothe hĩndĩ ya mũcemanio ũcio. Oho mĩkawa yothe na taũni iria igũkuruhana na mũcemanio ũcio nĩ gũgwĩkĩrwo ũgitĩri wa kahinda arĩ njĩra ĩmwe ya birigiceni cia ũgitĩri. Githie na mbere na gukumathira maria marathi na mbere na gukunuka guku bũrũri-inĩ ndi muciĩ-inĩ munene wa Nairobi njitagwo Njoki wa Maina. Nigatho Njoki wa Maina ni undu wa riboti tugukorwo tugikurehera uwega na kihinyo na cihanda thaa imwe. Senator wa Kericho aniateanirie mĩario ya mũng'ethanĩro aria maronekana gũkĩrĩa President gwakĩa gwatuka. Athite na mbere na kuga niki kiragituma atongoria a mabũrũri mangĩ makorwo ati ni mararaha President na wĩra wake no mũng'ethanĩro kana mwena ũyũ ũngĩ wa mũng'ethanĩro no kuga President gũtirĩ ũndũ areka. Augĩte andũ makorwo magĩhĩmbĩria atongoria aria mararehe uthi na matigane na matari na agenda. Ningependa niwaulize the critics wale kila siku wanatuambia rais hajui kuendesha nchi vizuri, sijui nchi imeharibika hapa na pale. Wakati mnaona maneno ile inaendelea Kenya, kama sasa wiki hii tutakuwa na marais wa kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kushuhudia na kuongelea maneno mazuri ya dunia hapa Kenya. The question I want you to ask yourself is, what is it that the rest of the world sees in the leadership of William Ruto that you never get a chance to see here in Kenya? Because it is not that those people are idle. If President William Ruto was a failure the way you try to portray him every other day, the rest of all these leaders who keep coming to Kenya, who keep engaging him on international platforms and giving him the respect that is due and deserved to him, would equally have noticed. I want to appeal that during this time, when we have visitors from outside the country who are coming to see the good work and the transformation that has happened in our country, kindly please also join them in showcasing the good that is going on in our country. When the visitors retreat back to their homes, you can revert back to your usual habit and do the things that you're doing. Kwa sababu unajua saa ile wageni wako ni vizuri kuoneshana tabia na maneno mzuri ile inaendelea kwa nyumba yenu. Wakati maneno itakuwa imeisha maneno ya wageni, turudie ile mambo yetu ya kawaida. We wanted a united nation. William Ruto is leading a united country, bringing everybody on board. Wale wengine wako united against William Ruto. Sisi na Wakenya wote, we are for a united Kenya.
The others are united against one person. William Ruto and us here are uniting Kenyans and Kenyans of all life. And in the process, we don't want to go wrong. Today, in this country, leo nikiongea hapa Bemwai, President William Ruto, for the first time historical in Africa, and a host Africa-France Summit in Nairobi. Anapokea rais zaidi ya 30. More than 35 presidents and heads of states and government here in Kenya. Is that wewe nafikiria mtu ambaye anaheshimiwa mpaka marais zaidi ya 40 washuka hapa Kenya ni mtu ya kuchezea kuambia one time? Na uteti ugithia na mbere na gucasha arutani a junior secondary county ya Narok ni maruruganite na kugombera wira makiuga marenda maheo kandarathi no arutani ngiri mirongo ina na ana makorwo ati ni marandikwo wira makiuga ni makoretwo makihatika ona makiria o maugite kwaga kuhingirio maundu macio arutwo ni mekwaga andu akumakundia uge mari irathini. Arutani a thukuru cia JSS kuma kaunti-ini ya Narok ni matafanetie mugomo tauni-ini ya Narok guku makiuria thirikari kumatugana kandarathi ya gutura makiuga miturire yao ni ikoretwo iri miritu kuona ni hakoretwo he haritu hario gukinyaniria mabata mao ma muhaka kumana na marihi ma igoto. We want to communicate to the president in King James fashion, confirm our chairs in terms. I mean, the stipend they receive is still subjected to some deduction. They are not able to meet everyday need. They live in worry. Their future is uncertain. We are saying the government, justice to that degree. These teachers went to universities just like lawyers. Why are we not having the police interns? When it comes to teachers, we have teachers interns. We are saying justice to the teachers of Narok County and of the entire Kenya. Mwegi wa kigina wa KUPPET ruhonge rwa Narok Stella Koluo ni athinyiriirie bata wa thirikari kurumbuyania na makaya ma arutani akiuga ati unyihu wa arutani thukuru-ini ucio ni urahotomia hanene mihango ya mathomo. My name is Madam Stella Koluo, the treasurer KUPPET Narok branch. We are here again because we want to urge the government to supply enough teachers to these JSS schools. As it stands now, we have like 2 or 3 teachers in every JSS school. The subjects are not only 2. We need specialists in every subject area to be sent to those JSS schools so that learning can be meaningful. Right now, you find that a CRE teacher is teaching mathematics in JSS. A mathematics teacher is teaching PE. So we want the government to address the issue of JSS by employing all the 44,000 teachers as they plan again to employ the others next year, because we know the ratio right now in JSS secondary schools is at a very low rate. One teacher is teaching about 200 students. So we want that ratio to come down. Mwenene wake mwikariri giti wa KUPPET kaunti-ini ya Narok Kipkoech Chepkwony ni orĩtie arutani anene thukuru-ini cia JSS kwaga kuherithia arutani ni undu wa gwikuruhania na mirurungano ya gutetera ihoto ciao. My name is Kipkoech Chepkwony. I'm the chairman KUPPET Narok branch. I want to talk to the heads of institution in the JSS schools that no teacher should be victimized because of fighting for their rights. KUPPET power. KUPPET power. As a union, we are taking the responsibility that all teachers, these teachers shall be in the streets fighting for their justice. No teacher should receive show cause letters because of attending this demonstration. KUPPET power. Githie na mbere na gukumathira maria marathi na mbere na gukunuka guku bururi-ini njitagwo Njoki wa Maina. Naguo mwingi wa Kwapunda sub county ya Jomvu guku ni county ya Mombatha ni marakaritio ni barabara iria ituikite gitango na kihinga kurio maugite riria mundu enda kwamukira urigiti wa naihenya uyu ni thina ungi kuona ngari itingigera barabara-ini icio ni morite ikore githondekwo niguo na mithiire ikore kihutha. Changamoto ile tunapata hapa, kama mimi ni mhudumu wa afya nyanjani, kukiwa kuna mgonjwa au kama kuna mama anataka kujifungua, inabidi tumbebe
na mkeka, sababu wheelbarrow haipandi na kuna gari inaweza shuka au ikapanda au pikipiki. Kwa hivyo tuna changamoto nyingi hapa kwa kupitia kwa wagonjwa, kwa mama kujifungua, mtu ni labda ameumia, tuna changamoto nyingi. Tupate security, manake security ile ya serikali iko Mikindani, wakija waangalia hizi nyumba za barabarani kule chini kwenye kuna maporomoko hawafiki, wanaangalia. Na sisi tunataka tuwaambie viongozi kwamba yule ambaye amekuja ndio wetu. Mheshimiwa zae tushike mkono, tutengenezee barabara, tutengenezee shule. Hapa hakuna shule yoyote yenye tuko nayo, hakuna stima pale, wamama wanateseka pia na hii mambo na barabara. Za kuwatengenezea mahali tu kwanza wanaweza kupita. Haya ni mambo ambayo nikiwa county na Governor Hassan Joho tulinunua malori ya kutosha, tulinunua maeskaveta, tulinunua magreda, ya kwamba Maram ni yetu, iende ichukuliwe tu waje watengenezewe, hata wakingojea kabro, lakini wawe na access road. Governor, wafanyikazi wako, watu wako wanakufeli, na hawa ndio mahadui wako. Hao nakaa nao kwa maofisi, hawako mashinani, wanakudanganya tu governor, mambo ni mzuri. Haiwezi kuwa mzuri, na mimi nakwambia haiwezi kuwa mzuri, kwa sababu hawa ndio wapiga kura. Hawa wote leo wako hapa, hawana institution. Na kuomba waziri, hawa pana uvuvi mwingi sana ambao unafanyika hapa Kibarani, wanahitaji cold store. Watengenezewe tu mahali ambapo hawa wavuvi wakivua samaki wao, wakivua kamba wao, wanaweza kuwaweka katika storage. Ndio sababu watu wanatoka mjini wanaweza kuja kununua kamba hapa baharini, wanaweza kuja kununua samaki hapa baharini. Watengenezewe, mzee wa mtaa na hawa viongozi wengine, nitahakikisha wanatengeneza BMU yao, wanatengeneza beach management yao na ya uvuvi hapa, kwa sababu ministry imeletwa hapa kwetu, kila kitu imeletwa hapa kwetu, lakini watu wetu ndio wanateseka. Reke tukihoke ni maguthondekero barabara icio ni ngatho hau twakinya nitukiria tuko tugikiria oro hanini ni turacokereria na mohoro mangi. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ndikuragira arigitani matiganite. Rimo wako bata thakame ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru, kaingi tucietaga risk factor, utikoragwo na gitumi ati ungiuga ni kindu fulani ati gitumaga pressure no uthie na iguru. Wina itumi cigano na nyingi na nituguciaririria, no ni kuri na thina uria ukaga ni undu wa mutumia kuremwo kana muthuri kuremwo gutuma mutumia age mwana. Tugaga na githungu, every pregnancy is a risk. Ni undu wa mathina mwanya nyungu iyo no irekanie thigiro cio no ume mbere ya mwana aciaritwo. Tugathoma hamwe oro wigie mirimu ire rathiria miri itu. Nawe mwiroreri tugakuhe mweke wa kuria ciuria ciaku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA, na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu, nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano, barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Wagacoke nĩ tũrathane
na wadada ndiguthinjira nĩ nduku inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages tukienda sasa hizi zingine za mathematics sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ kĩa mwanya oya twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi nĩ matene hashtag matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. ndĩkagũiga bita nĩkĩwaria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagira o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kĩheo TV ũgĩterevwo nĩ waku ũtagũtiga kada iheo kĩhĩri MC Kĩhenji wa Gĩtawa. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. ino nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ twagicokereria oro rĩngĩ ayuthi akware rĩu me mbere na thutha wa mũbango wa Inua kũrugũrio kũrĩa ũtanyĩte ayuthi makĩria ma magana mana gũkorwo mũbango-inĩ ũyũ makorwo magĩtaũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ thirikari hamwe na tabarĩra itiganĩte. Oho nĩ mũbango ũkũhotithia ayuthi aya atumia na arĩa makĩrĩ na mawathe kũhota kwĩitũrũra. Watu wenye uwezo maalum hatujapewa nafasi ku raise voice zetu kupitia njia nyingi kama media ni, lakini kwa sasa hii kwa vile hii mafundisho yanaenda kwa community kule vijijini, watu wengi watakuwa na ile taswira na yale maoni kuyatoa zile information zao kupitia vile watakuwa wamefunzwa umuhimu wa kutumia media ama umuhimu kama vile wa governance na kwenda kwa public participation. We have inadequate
to the right information. And right now, Inua project is here to give us the right information on public participation and public and civic engagement as well, and as well our digital literacy. That tells us a lot. It tells us that youth of Matuga and constituency are going to benefit, and this project is going to address the challenges that we face as youth. Tukiangalia kwenye upande wetu wa Kwale kwa jumla, nafikiri vijana wamekuwa wakipata shida sana kuparticipate kwenye public participation. Naam, wapo wanaoenda, lakini tukiangalia kwenye meaningful participation, hapo ndo tuko na changamoto. Kwa hivyo hii project tutawafundisha vijana wajue public participation kwanza ni nini. Tutawafundisha vijana jinsi ya kuparticipate kwenye public participation na safari nzima ya kutengeneza bajeti. Na tunataka vijana wawe wakihusishwa katika decision making, wapate nafasi za uongozi, na pia sauti yao iwe inasaidia katika mambo yetu ya kuendeleza serikali, hiyo ni ya county ama ni ya national. So we feel that hii mradi ni mradi itasaidia sana vijana. Thank you guys. Ngatho honi utuko tugikirira gaturumo mohoro maitu ma ithare wona cianda thaa imwe na thaa ithatu ugokia mukira mohoro maya na mangi maingi. Ni ngatho kurera matigirira mohoro maya ni maukira na njira igwete. Njitagwo Irimwa Wanjiru, mutathi na njira ciiko au Vivian Wangici giana meraho ihuro ni ndathimi cia Ngai.